O te whaafelo I atu I lau whaafunga angele nei tai au malo le soifua manuia, alo mai au tala lau Radio Samoa. Wa whaitio ina le polenga le matanga le wenga le soifua malo lo ina. Ile le ai o sana wha ai unga ya merul mua, maona tangata whainga le wenga. E ai nisi le au whainga le wenga il whale mai a merul mua I au kilani. Ua toe moli mau ile le ai o se whaatatau, o whaia I le polenga ale te whatuora ile le lavo muenga le whale mai. O ngau le au whainga le wenga, whaatusa I le pisi o lo iai, ai maise o le uumi o itu la whainga le wenga. Wa tua I ai le polenga, o le alava e na te sila fia le mea o lo tupu, peitai, fōlinga mai e le o iloa po o le ale mea o le awhai, ai pe whaafithea fo I ono fo ia le whaafita uli. O le vai aso neina sa wa itua le reporti whaatatau I le saunga le mua le ED po le Emergency Department, e le ngata mo ngase, ai whaapele au whainga le wenga. Ai se tali mai ala pole sili o le te whatuora Margie Apai pe ona reportia I le leitio ni usila. E le imanino mai ai po o le ase ngā yo I ngā uwhaia I le toa ngā o le au whai ngā luenga. A o tali mai ele pole sili o loo ngā lulue ma le malo I tu e sanga whaalele ai le au nanga e fōlinga mai ele o mawhai ona whaamaunia e sui o le au whai ngā luenga. Whaamanu alia le sukola ti o le whale o loa maatau e papatoitoi au kilani le fiafia na nafi le au ngāui. Te o le tula e lima I le fiafi lea na oso wha I ai le au ngāui le Sparkles Jewelers o lo I le Great Sound Road. Ma I ata na maua mai o lo I loa I le matua I whaalea ina o kāpeneta. Whai totoa, ma le telo o tio atata ei. O le skula ti o whaamanu alia I whaapea o na fofonga, ma o le sa mala lea na wha o ngā e se tasi o le au ngāui. O le skula ti fo I lea whaato atolu ma sina talo na whaafai ngā luenga I le ai ngai ana le pisinisi, a walawa le pui ngol whale o loa mai ngāui. To alima le au ngāui no I totono le whale o loa, au le isi to atasi lea na whaatali atu le taawale. Mai leo na poe le aisa isi wa molia ma o loo whaia pea so e soenga. Ai mai se tasi o whaawua le ai ngai ana le pisinisi, e iai lona tali tonu ngā le alava na feo wa I le au ngāui lo lātou pitonu e so e se whale o loa e o so whai. O papa toe, o lona taimi pisi lava le nei whaataunga ona le Diwali, ma o le whale o loa na ngāui e whaapea sa matua I pisi I whaataunga wana nafi. Ua pāsia le pili e whaatu la whono I nai leo na ia o le whaau ngā o le ngangana whaingo fie, e au nanga le malo. O le pili le nei o lo a fi mai ai le alo ia o le whaau ngā o whaau punga, e whaingo fie o na malama mai tangata. E le ngata I whaamomau ngā lo ia, ai whaape upenga ta wha ilangi a au nanga ese o lo I lalo pūle ngā le malo. O le ua pāsia le whaitaunga lo na tolu. Ma o lona winga o le komesino au nanga le malo o ia lea o le asa waita ia lai matanga wenga le malo e ale le whao ngā o whao punga e whaingo fio na malama mai tangata. O le neitu la fono na whao mai le Plain Writing Actor Americo le luafe se fulu. Ua talia neile tu inato le neipili le ko vanasili mo lana I oenga ai ele ia lo na whaatu la fono ina. Ua tau a awa le MedSafe le talo sanga le Pfizer, whaatatau I lana vailaha au fau. O le vailaha au le nei wa te ua le bivalent vaccine, ma na whaia whaapitoa e pui mai ai mai leo nua I virusil COVID a toa ai ma le Omicron. E se mai le whaatalo sanga o le ioenga ni sila mo le vailaha au fau le ana whaau o mai ana nafi. O le afo ina whaau o mua mai le isi talo sanga le Pfizer le masina talo ai, e talia ai I lalo ai a inga, le isi ana bivalent vaccine na Samoa, lea e au ngai le Omicron BA tasi. I le fesile I la po o a fee o mai I New Zealand, o lo talia umane I so e ngama whaamauninga le MedSafe. Ai mai le sui al matanga wenga le soifua malo loina, o lo whaatali fo isi whaamamonga whaau popo o whaatalo sangaina le Pfizer, o le vave lava po o le whaai unga le tausanga. Matala whaai ua iai moli mau wa avele sa o le Costco wa pa ai ma le tau o loa a isi supermarketi. O se tala fia le au whai whaatau le tu isi sifo au kilani ma e na o le paule o le tu o lo moli mau winai le suinga. I tala le News Hub, lo ta wai e nisi o tangata whaatau le tu uma ila lo le tau a ano manufasi ma o le alava fo ina to e tala I nisi o le au whai ngā luenga a supermarketi la latane. Iso enga fo ima whaatau ngana whaatusa tusa I le News Hub, o lo o mawai e pa uatu le Costco nai lo se isi lava supermarketi. Ma o so enga nei na whao ngai o lo atutusa I le vau supermarketi ese. O tala na o le tai au, manuia le nei aso.